Mo akwaba medin de afia amankwa tamaklo na wotwe mu chest pains ehun kommo na me doctor edubuaten e de maye mesro yenko endpoint ko branches no ba bia wonim bia ben wo no wo yare nko ade a yebowura endpoint a obehwe ene de ye ka ho asemi e kire se endpoint wotimi ye ho adwuma ti se no nko ana ha ode a yebewie no ne number de be ma wo na won so afre no ne de nkomo do ye ma wo akwaba ye na ase em se courses na do so nti ye na so ye se to aso aha ya break bra ye de ye level ne entene ma ase aha yo nra enyam MC na otwi nyina ye di nkomo afọ eboyawo ana chest pains ene ye kire se chest no se wo yaw bi wo ho a ma ye mfa na tra ebi se organs ye hia wo honam duane bebre no ano ho ne firi wakoma e wo ho wo lungs wo ho wakarawa o yemu no ma no bi project eba ho gastrointestinal organs no bi project ba muscles wo ho nerves wo ho gallbladder pancreas and so many nyina no e project eba ho enti ye wo ya it could be say any of these organs in bi ho atochema wa hu no a etimi kofa wo ye ne kese etimi abehwe ni pada se ni bo so obi wo ya say oh na wonyale o na wo se ne bo obebo mebo bo anse ase nipa no why dey why nyame dey enti no mesrew ebia ne yade bi wo ho na bo yade no is just a symptom of yade bi a wo ho ene ye kire se causes no ye kire se bu ani firi akoma yade de no ye kire se angina ye se eno no sa no wuntimi nya nyina blood mo akoma ho ye kan heart attack say sa na obi a wuntini ni mo asisi enti no sa no akoma no is start from muja for very long time unless akoma is under attack you can pericarditis, you say any inflammation of the heart. You can cardiomyopathy. You can want some, and you can sarcoma. You na I say no blue. It is what when you say for the akumano crano, akumano soprano. You will different yadia. It in ba akumano. And in tino so we need more. And you can say what another cry. And you can't say do us quite if you lungs. If you lungs and also so. Obehomono. Nefri na yade bi efe nse pneumonia na je say infections ama obi wo ha abo se na mframa agina ne na harabo nim eno sa no so obo nse se nipa no obo nse ne bo eye ne ya kese pa obu su kwa nefri asthma na je say eno sa no tubes no ya narrowed nti mframa struggle to pass through nti obi wo asthma no ya wa mu go through no ano thing yes eno kware je se nipa no munam bosi wo home ensi so apart from say ne boye ne ya no bosi wo home ensi so sa nje no so kwa bi wo so ana efiri no obu wo kwa ye obi afa say viral bronchitis obu ana mmoawa na akoni bronchitis nim na ye inflamed eno so kwa ti masa nipa no ne boye ne ya obi so ho ana nye lungs no obu ana ne bo na ye ne ya ne fi ne yam gastrointestinal organs acid reflux udidi ana boba wo bo sa eno so etima obo eye wo ya gastritis itima obo eye wo ya ulcers especially the peptic ulcer and gastric ulcer nyina eno so etimi ma de ema obo eye wo ya obi okra no so a na bi afa ne se esophagitis ni inflammation aba na esophagus ni eno so etimi ba yade bi so ho ya fa ne se hiatal hernia your type of hernia no say ye wa kura so no yade fi se hernia ne se etwo da bi o ka no etwo a on the me na was hernia de kofi hernia de mema pe na che wo last bi na me so obi anya hernia na oba was go vida bi school no na me nya so say o ko tete mfikire mema pe na hernia che wo mo e ma so hernia ti me che wo mo ye wo type of hernia bebre femoral hernia inguinal hernia umbilical hernia hiatal hernia no wo de na ba obo it was a wo de nti ne pushi oho iti aduane ne honko no ba nyina nje pushi data yi no na bo se wo de ne se bo se obo na hyehyew enti hernia efe ne se hiatal hernia timi de ba ena obi wo so kwa ne fi ni heart muscles ne nerves no ena e ma ne boye ne ya na no obi wo abo se na injury bi ne rib cage no kura obu an wonya accident na rib cage no infection anase injury abam e ma abo ayo ya nerves ne wo ho no ebetima ma ma agro di be ma bi o edi agro a wetimi e pompi we ne we so pompi we chest that's why be ma no be ma bi e che so kire ntumi a o pompi we ne wa push we chest we so etimi kofa injury emre na so do wada o ma se o chest pains ya anase yade bi ha obi a be me ka che won se endpoint homeopathic clinic and also by emre ni so timi kan yade bi ha but de kakra ya kan e kire se ye wonim de e wo yade ho a ye wo ho so solution ho
endpoint homeopathic clinic frɛ me number yi so na yadeɛ bi ha obia a free consultation oba so kyerɛ nkɔma ya nyi usika ansa na yadai ya ne wadi nkɔma wɔ yadeɛ ho number ne yɛ 0244 86 70 68 0244 86 70 68 nakopon shira ya da se Dr. Duboaten na wote ne nka no me so friend no na de ka ho asemi ne yare bia no obeje so me di de afia amankwa tamaklo ochena nkwa ho den kwa sa ka ye ho simanum ne awie ya da se